Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumu rigereria bw'Ensoko TV no mugoroba onde umuya mugoroba bw'eritu kuria gatata so mutinyo okane omwaka bw'echile fubere 2025 na rimuno kwigera kware unakogenderera bya aseritu kurigima ase kwarenga ase mirimo yago aso kwerigeria aso bwonchirire nabo igo bari barenge ase kanisa aso gosasima aseritu keriga ryo kwenyura ogukwa kwa Yesu Kristo ngo kwarigania obotuko bwa bono igana boigo no kwigera kware buna nogendera tukubwatia emirobere y'Ensoko TV kura chinsa 12 cheke mambi gwikira boniga chiaragire ensa eya muri chireke nkechia itirigoro cha Afrika ya mocha ngakioka nyorama ya asenchira yobwekira nubura basaki baitu bayarganire aseritu kurigima iri kwerekina ngo wikirare nae boigo nkwimanyore amange aliagendera taya itira na boigo ayara chikubwatia asobot kubwaboro tubwati wetera asenchira yomotanda wekerero Facebook roboigo sensemo area ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano se ujumbe nyenge nigere notisano na ibere isano na isatu isano na mamara gatano mwerio beka isato ngaki tugochaka asubu ama gochakira bono gwiko mwerio area tariane Ishmael Mogere. Asomo chaka robot kubwa bono maminchane chidini chinde nige dini ya Lejo Maria batu arinchira yo musalaba inse ya diocese ya Nyamira North ase batachete inse babogoritie bintu au mabokora kuimukyo musalaba bune nchira yemo yo kwenyera mateso Yesu Kristo aiterete inse yo modikon Lejo Maria Michael Misuko nige kerekyo asabire abarayi ba Kenya kubeka omurembe buru musekirito Stephen Nyarike Mbunde agotumanya asubwa garikuru ase county ya Nyamira. Bagotera bagotugama bagosaba bono taiwete omonto otabwati chingoro akagwa inse eliakabere asengera ya Kalvario. Ababwatani bedini ya Lejo Maria ase diocese ya Nyamira North inse yo modikon Michael Misuko nigo batwara enjira yo musaraba aso wonjokarana korwa ekeresia ya Saint Elizabeth Biego ochia Saint Stephen Kenyoru enjira yemo yo gochengera litukeriga amanita Mikael dikoni Mikael ya Moti Misuko akorwa kanisa ya Lejo Maria lero ne tukorie Pasaka tokuinyora okukumutulito Yesu Kristo tuachaka kurwa senjere musaraba kurwa sekerisia Saint Elizabeth Biego one torenjira tokwenda mpaka se kanisa Saint Stephen Kenyoru iga tokwenda tokurebike bikwanda kwanda tokunyora byesa akare twasenjira kwenda korengana ne dini ya Lejo Maria nigo bakweranga nigo bachengera litukeri kobomo koinyora ati yabiri Yesu haeterete gento bakwinyoria na aimogeti umusaraba goika koenda ibitambokero byonsi okenjire korengana intone tokuinyira matesa arieta eterete gocha bana turustibi kote togotara kwenda ntubwata masaba togo ira mpaka kero tweka mpaka se kanisa mpaka tunyere kero sabe tu asomo mpaka gutinde kukwaye yene bitoko kwa tubwata chinsa togo chitwakorera se kanisa tomete chinsa kianda igore gona chiko konga torekerisime twachake misa imisa yakoru yaera kiro monto bara mpaka ntwachigocha nende tukorinda bari bwatya Sunday bwana rende ejine chingenje tokweya unagie sate segete buna chandegete bwana rende na intu nabatwaranga nabatu ekanise ya Lejo Maria ngima nabibwate chimbaratero cha Yesu edini ya Lejo Maria yobo igebwate chingendo chiwekene ne chedini ye Katoliki nigwekerekyo besokirie na gosabera ense ya Kenya saboigo basaba ya matego sangana bari batabwatinga kiye Pasaka togosabera ense itanyoro morembe naenda bara beto banyo chinga kichindoro banyane gotora mara yeto tanto twarubonja ni abasabaro basikane mangana mangi bateka tariberera sense Deacon Collins Omondi Amono within the Diocese of Nyamira North Diocese. We are happy
Not that we are happy vile vile, lakini we are happy with the Good Friday. The message which I can send to the Kenyans, let us enjoy, but we enjoy as we know that others are also suffering. But the day of today, that is a day of enjoyment. Steven Nyarikemode, Ensoko TV, Itibo, North Mogrango, County ya Nyamira. Asense moyende babwatani bekirisigia Katholiki anene mono bari bakurwa ase parish ya Manga aserit koria rero nigo bakoriro rugendo ang'ech kilomita 12 eri kworokia guchandika kwa Yesu Kristo kurwa ekero akumirite ituguika oguko kwa Yesu musalaba igoro bakoragwa no father we parish ya Manga Father Arnold Maronga nigo bakoriro muyego uyo o Good Friday abwase Father Arnold asegetira abakristo bonsi bakore amaya nainde batoreke kurwa ase bibe gwetera buna Yesu Kristo tukwerere ase ebibe byaito. Inche Father Arnold Maronga Ototo, inche Father in Church Parish ya Manga. Anane litkulia tuacha washirika litkulia okuinyulia igoro emechanda Yesu Kristo. Iya kwa litkulia ichuma, taliyo sako bamboso musaraba. Na gutunyulia nchira atukwirira so musaraba ko bibito. Anane igoto kuchakira rogendo kurwase chisenda cheisiko twakolera maiga singe tumaitenga amaene orogandrua risabali ototolia ndwa chakreta ase getsamani rua chakreta tambe oja ukolaro asige nchiringa mlitoma tabunga amaene tonyale koba tukuyarigania kemoika kinga kichonso tarase para anene mnalera totarang 12 kilometers ichejigo to otonyo twesabera nabo gotwa twinyolia igoro gotoleka waito. Baba yangu, kikombe cha mateso, isinywe ukitaka, wala nipeleka. Baba yangu, Ditukirigana limu mukizaba kumanyanga amaene, Kristo omukwerera so musaraba. Nili tobone tukrina sama mabena inde, abone takoba ogokora ayara mayoka, ayakumukonyegera ende koba kuyere ne umubwa kalna kale. Asrit kulia mambi antubate litukuli nene lyukunyura inga kiesat mugete ekero alinga soboina kolende marogobe kubwatia tomago gwango chengera okuboka kwaye litukeliga likorokyanga amaene mwanya bantilia kwiruto somo saraba ya nyolo gutoleka no gutoleka okugwachira singinjo Kristo bwira makweli na obokire Nga igotwensia na bakristo tobokire kurasa makweli egekarobero mutangani gosabero ibwo gotongora kurasa okubwa makweli ngote yeba kristo bonsinga ngakiyega amagora ngakitwegenda goshaka matukaya manene ane atato igorigo tagatibu kwa Yesu tigangebe kiorokereria asetole ngobu mubwito bwa onchoreire twabera abakristo aba igekora twenyoire nga kristo tukwira so musaraba twabera monera so itukulyo weitona nabo igo twachingira monera itukulyo kubuka kwaye igonga amatukayo spi atunyuri ubukristo bwitona ntugana duwenda ukina kimuika nabo igo kora ogwanja kwaye igonya sa tata netulya ni bumo wakana kale. Asense muyende y'abakristo kurwa edini y'abakatholiki kurwa St Joseph Samasago Parish ensemo ya Kiombo nigo na barabu batu ari nchira yo musalaba abayimugeti musalaba bune nchira ya moyo kwenyera mateso Yesu Kristo aiterete nugo kokwaye omusalaba igoro nigo abegene abo baragwa na Father Thomas Okina. Litukerigalia lero watalira senchira yo musaraba ase parish yaito ya Masago asenge nchoko kwati orogando rwa Kristo rero torokia emechando na kubwa mono iya tretere to gotoli bwito kuna mwanya bantu nigo to gwa kiraba Kristo bonsi bali basera senchira yo musaraba bali baligereria kurwa chinse mwa wachiro orogando rwo kwegena arokorokia obubwi bwito ntubuna ba Kristo wetrase Kristo monyene Yesu oyo tutoleti ntubuna mwanya bantu nigo to kosa orogando rwo biya kubwa mono
Tararu tokanya mara baba se vigil buka wa Bibiansi abaseni atano mwana na moyo mtakatifu. Ase ensemo yende abanya nyimbo kurwa ase ebitaseni aimie county ya Kisii na boigo isiko ya Gusii nigo ritukuri arero banyara ko bagwe sokya na kurwa manyinga gochia senya gitari ya Kisii Teaching and Referral imie getaseni kyabanya nyimbo kya nyanchwa bakuragwa nomo commander bwabanya nyimbe county ya Kisii Ronald Kiroi ni gaire rubuya bokwero kwena na amanyinga erigo konya abantu abange abo bakonyore basokano na kuganirwa amanyinga gati yabo abanya nyimbo moteneri bwensemo yo kwena na amanyinga kurenya gitari ya KTRH Patrobas Nchiri nigago kerege tambukireke na gutugutirare buna manyinga yotarikoni wana boigo gwakira serikali mbia asoko korera oburingori bwabosa bwa manyinga yo erio anyare gokorekan use anyare kubekirwa baria bayaganitie buno musake Petwell machine agotumanya asubwagare Umukomanda w'abanyanyimbo ime county ya Kisii Ronald Kiroi nigo rero araira abanyanyimbo kwena na manyinga ime gatseni kya abanyanyimbo kya nyanchwa. Leo siku hii ya Pasaka tarehe 3 mwezi wa 4 tuko hapa katika Nyanjwa Police Station na tuko hapa kama maafisa wa polisi ya county ya Kisii. Tuko hapa kwa sababu ya kutoa damu. Ukwana bariki maiga yo kwena na manyinga yo nigo kiru ya rero byabo kwena na manyinga uja sevingia manyinga yenyagitari ya Kisii ya bakobwa mwaka. Damu hiyo ni muhimu kwa sababu ikiwa pale itasaidia wakati wa emergencies. Mnavyojua kwamba maafisa wa polisi wanakumbana na ajali mingi barabarani, napeleka wagonjwa kule kwa hospitali na wakati mwingine wanahitaji damu. So damu hiyo ambayo itakuwa inahitajika when emergency itatumika ili kuokoa maisha. Tumeahidi hospitali yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital kwamba at least twice a year tutakuwa tunafanya hiyo zoezi ya kutoa damu na tuweke katika hospitali yetu kuu ya Referral Hospital. Oyo mubo abanyagitari abo bateneretso kuruswa kwa manyinga yo Patrobas Nchiri nigago kiri getambukirekyo ky'abanyanyimbo kwena na manyinga no byabwe getambukirekyo. Leo hii tumefanikiwa kufika hapa katika kituo cha polisi cha Nyanchwa ambapo wenzetu wamejitolea ili kusaidia kuchangia damu. Kutoa damu ni muhimu kwa sababu unaweza wakati mwingine ni vizuri kutoa damu ili kwa afya yako iweze kuwa nzuri. Vile tunavyojua katika biolojia tunajua chembe nyekundu huwa zinamaliza miezi 3 ambapo zinaisha nguvu. So ni vizuri wewe unatoa hiyo damu ili uweze kupatia nafasi chembe zingine ziweze kutengenezwa. Zile ambazo ni mpya ambazo zinaweza kusaidia mwili wako usikumbwe na magonjwa mengi. Nabo Patrobas nigo ayenekire na manyinga yo nigakwena nobosa gocha sabaruire na gotugie serikali ya soko ya rinkoria kwa bosa elianyare kubekirwa balia bayaganitie. Damu haiuzwi. Damu tunapatiana free vile na wewe pia unapatiana bure. Yule ambaye anaweza kukuzia damu ni vizuri uweze kuripoti hiyo kitu ili tuweze kushika huyo mwizi mwenye anauza damu katikati hospitali yetu. Kwa sababu hii damu vile imepatiwana bure na sisi tunastahili kupatiana hii damu bure. Hata ingawaje serikali nayo inafanya bidii sana kwa sababu screening of that blood 1 unit
inachukua pesa nyingi sana, around 6,000. Ndipo hiyo mambo ya screening moja katika unit moja iweze kuwa safe kwa mgonjwa. So serikali yetu imetoa kazi nzuri, imetufanyia kazi nzuri kwa sababu ina screen your blood for free. Niko bono kero maboriwe kwena na manyinga ilio utorio bugima. Ningependa kuwahimiza wakaji wetu wa Kisii na maafisa wote wa polisi kwamba ni vema kutoa damu. Kutoa damu pia ni muhimu kwa afya yako. Na wakati tuko na damu ina bank ambayo tumeweka kwa benki, itakuwa manufaa kwa wakati wa emergency. So na wasi wote tuweze kutoa damu, tufike kwa hospitali, tutoe damu ijae pale, ili wakati tunahitaji ndio tunapata kwa urahisi sana. So itakuwa ni vizuri kwa mtu yeyote ambaye ako na afya nzuri aweze toa damu, kwa sababu ni vizuri tena kuchangia hivyo, alafu uweze kusaidia maisha. To donate blood, that is saving a life somewhere. Kuriputiria Ensoko TV kurasi gitseni kia wanyanyimbo Kenya Nchwaime County ya Kisii Chepethuel Machin. Miyamano museketi Petwel Machini asokwarigania oroboti ura sense muyende enka abamati amo nabarai oni go basangirekana segetige skuru ya Burangi PAG eriko molera uyo kabero mwemu omo kansela Nyagosira Nelson Mugunche oyunainde ore isemoke omwemsi yebwe gwadi ya Pasi Central Henry Muracha egati ya barai bari baikirana aroronga mono mokonyi bo mugabara bwe county ya Kisii Elijah Obebo omonogeri bwe bunge ya Kisii Philip Nyanumba amo nabarai bande abo barorekana ko mwakireko ko mugavana Paul Simba arati aseganga ya yoko obisi asentunda ya kabere umusake cho Wycliffe Orenge na yande amange nasa matanga yoko mwene mugaka Nelson Muguche uyo kabere mu kansela naende isemuke Henry Muracha uyo mu MC we ward ya Central eno muraibu abanga sebunge ya Kisii abu asabarai au bakora oromo konyo mugaba na Elijah Obebo baikirana ase skuru ya Burangi PAG ward ya Central ensemo ya bunge ya Bobasi county ya Kisii Gaiga asinge chokolenta Paul ase family yongwa chengima gabire libageni menche dupora yane ase family yo mugaka Muguche nongwa cho family mombonda bangina liba Muguche babero mongna ana na lote kero basiriyo mwanchu obo bepora ase family ya Muguche Mwangi and your dear wife Janet imba manyetenga de bapora ase family yons ebe kuri bagari okukwana nigo barua engora ya bene gochia senka ya mugaka Nyagosira Nelson Muguche abwasaba motogia ko ba omurayo muya utagwate mangana na monto naende obancheta bonsi abo ase bali batigara magiga basaba kugendera gwanchina ukansera umaene committee ende yons ale bachora elie como bekana achikabo mu kansera no yamo bona ale ko ba ibona asiri musani no manene sana ngotabie family ka kipole about good leadership alia machi mazuri naende after that tukatuale family meeting agatobo semio barene kumbe chi function echibere na ichi alekoenda koba a public function yo mwario a conducted agende sabari engiya ya samo sese ya sakogenda na aleko basaba kuna Suleimani asabete Nyasaye ango bungaini nechsemi manye bunandarae inyumba ya tata katika jina la Yesu washindwe kabisa. Sisi kama familia nataka nimshukuru mamangu Roda kwa Mboka, nataka nimshukuru mamangu Ana na mandugu zangu wote ayokagete ngango choro yo tumanyo Muguche gachori yege siri ogenda mugondo kosotore chae unere botambe mesangirekana ngabune yogo ika siasa chikwanwe abwasa amenye be county ya Kisii basaba kuralia magayo mugaba na be county ya Kisii musikapo Simbarati aseganga yayo kurana obisi asentunda yende oni gaba sai once bijansi niko kadi abali mama ete once ndese chama ile kor ku Jubilee no to bwata Fred Okengo Matiai igo rendo bugatuwa iga yego basi mbo wabero 10 years erida maskania waroro no buya no buororo amanga kete ko batebiga
omugambi bwa gusimbo basibore naba basi naba machoge korukara bara banta bamo muna jikazo rajia kuana ntutu wachira ni muna machoge omo basika kore tamu yaye oyoro simba rati twensi igotutagite tutarire ababasi toberamo togende tutam igo nando ulyokanya gukwana kuna one time ejinja asira astore bubasi Asengwana yayo makonyi bo mugaba na bwe county ya Kisii Elijah Bebo ni gasaba siasa cyo batwerelu na kokiania amaberera age siasa mwana Jacob Bagaka umwana yokorokwa mutume na murachana abana baya bare ndezi ya yino ya bubasi muna bakwana baya batangani naenda abana ba want to tell you be strong as Obugambi Bugambi mburi ko richeche na igura abandi bako na gukwana ibako kwa na nyayigure lakini nasho ni mukansela na bali bamino aimwa kwana na otora abu abarai bonsi bono na bali bakoriye birogo by'uburayi niko baganire kweneke siasa cha maskani no marebe inko reporter Nsoko TV koroburangi nsemo yebunge yabasi county ya Kisii Reteriane Wycliffe Orenge Arena yo makigaye Nsoko TV kumurekerekero kyo musubati Evelyn Boyani kurekenyoro kya mubamba kebirigo oyu ebiretwe ngombe yo abegete ogosemere kwaye gwitrase okonye mubere gukiase school ya secondary ya Nyekiora so gwakana school fees ligasirirwe mubunge wensemo ya West Mugrango Steve Mogaka ni gorero abasirane ndagira na boy gwakana school fees yonsi yo mwana bumongino yo we secondary ya Nyekiore ase class ya 12 engineer James Kimoni oyiboy gokorigia oyinero korigekero kyo gabara bwe county ya Nyamira nigo ekere kyonere abasirani shilingi chilifu emerongebere erio bachikugura engombe asiboigo amashabiki ya TV na barabu banyara bakuro shilingi chilifu 10. Rieta Zefania Nyakundi igo twachire asomochi oyo mubamba asengencho ya mangana twanyorete gwetera ase media inga oyo minto Evelyn Boyani na iberwe ngombe ase wiki ya eta ekaro twanyoreta mangana ya ekene twachire igabuna kurwese kyo James Ongera Kamone Education Foundation ne kene tuane kiringa omochi oyo obokong'o obonene sana mboro buna twatemire gotara ase omochi mong'ino oyo nabo atagete obokonyi boro obonene gwetani nonya nintu buna twachicha igo na intugo twachire iga buna etimu y'omonjine James Ongera Kamone ekaranyoreta mang'ana aya twaretire ogokonyi gwaito gwechi shilingi 12,000 erinde chinyara ko bachigo konyo mong'ino oyo nande chibese chitokagete ng'omong'ino yaisa kwanda nonji matata ali utakonyora akang'omba gakigara aretana gutuga samaleta yangoro kwe Evelyn Boyani nakira nambia mono mwezi migo oito chiraga iga Kemoni gakiongonyire libusirini gakingore ng'ombe nondo oranje gongonya gakiangonye tigakora omonto kurunse gochigoro yokondorera amabe na bagwanja ngonye nkonyera abana gaki nkoro kwa Dennis Kirwa nigonde omofisa korwa se ofisi yaito ya constituency ya West Mugrango aso mheshimiwa Steven Mogaka kogamba omujumbe nigachicha ontomane ndagera ndetera omong'ino oyo bono otigire otabwati kenda akoria naretire ndagera na moire naende gwetani ndagera yoka omwanafunzi naraiga yumumurori ari omwanafunzi oyo kori ku Gilbert nigagosoma skuru ya Nyakiore are candidate gwetera se candidate konye school fees ge gwakanwa gwetera se ng'ombe yakaraki ya irwa ntu amoye basari talu ntu amoye basari ya shilingi chiriburenga chiribusatu buna bana bande bonse bakoraki bakonyora lakini gwetari buna narigereirie situation yero mochioyo bono kuganyo ko buna korokonene na amonyerero moshimigo buna naika school fees yonsi pi omwana yatigareti twaye clear na yakande buna naika iga already school ya ikiro Evelyn Boyani nakinambia mono Steve Mogaka ikira ongonyire ndagera gaki asanti gaki bia mono ne school fees ongonyire ese bia rubino kuira no Nyasaone
ase ensemo yende abanyakenyoro bechinsemo cyanyasora imiye ward ya itibensemo ye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira nigo basokire na gusaba bokonye kurwa sabarai amora basamaria abaya erubanyare wesokya eri kubabwatukira wose kubwatuko bokonye ubwo burachiko konye familia ya Nyagusira Johnson Ndege Okongo uyu muberoye ugakirase enkendu ya ibara ase familia yasinyire koroberia amatangaye nigo abanachi ose nigo abananchi basabira umugabana we county ya Nyamira Mosinyari Jumbe Josh Nyamoko omwemsi Lamek enana bwe ward ya Itibo banyari wesokya na kubwatuko bokonye gukia se familia iyo ebwate amakongu amange mono Samaritangro Kristen Tata Korkujon Nagorete Chris Koreikina Nagorete Fombo Tata Nero Koyo Goto Sami Kurutore Kabaki Makasoi Kiregai Kenyole Getole Ogoro Kunyasore Itibo ward Wokuratitu sub location Itibo location North Mugirango amangana nari kubatebya abantu baminto omochioyo igore oyo bwa Kongo omwana oyo Nyagusira akoro kuchoni Okongo omochioyo igobwate abana batano abana aba oyomo igare Kirinyaga University Karatina University oyonde mbona abu anyole B korwenkinda okogende University omochioyo historia yaye igere ntambe sana na endo botaka bwo gokumia obolemo nkolengereria bali bale iga barorire obolemo na ase nyumba yoka ase oiza ine nyumba yoka na ende agajokoni karengo kagacha kayia aka bono igo bamenyete nyumba yemo ta late sekonye noroche ne nyumba teyo na bole mumbo iyo nakende tike yoga iga ntubwato bulemerwa mwale gwanja motokonye kero mwatokonyire akina nje ntwale birengererie birebya no cyo muntu noya ntuli ande kende nyato kwende ibaru itokwenda ndo besa te kwishana abana bakonyekere ne nyumba noroche yayete bono mabati tayo Takagusira Jumatatu nimbwata abana bane oyo monare university no gwaka na bono muna Isaya sirete kwabete gasia ngoko na kingo mwakanira no ni nyumba no yonde naro okorete kurwenginda nera abwate B minor nera naganetia rusiko gaiga ande skuru timbwati kende timbwati no mugondo no na senda beke geticha gyo kambwate na sengo beke nyumba ago soke ke barua iga na masamba tuwe gotali gasine na renge agaka kurwara agacha kabona okorire mit kuro mutinyo kianda njibuna na bere ngo mweti nyagetari abagoteba abwatu burire bwenkora ariko bagagusieka nige kuba alafu no ndayaya twaro mujano no kuragira kwa bishida enyomba kuraro umurana abiseke binaba naise no bakurara bono akyo gukuminga inga kibaho abakonyo ne bisi bakonyo endagira bakonyo nikibaho konyo bono onye eserikali ya wanja Nyasaya anche etero babuguri abana aba serikali yari wanja babuguri abana Biamano hasogo chora nsoko TV boroso mugusira boge kubwatia maya asenchero yobwekeranu yenseyemo jaboro botukase boro nigo tokurasi muri chiduka na nyuma yogo simuri chiduka ninginane na yanda mange toskare ne TV yao Eye Nensoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com
igo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Omurayi omukuru bw'ensi ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amoncheryo y'amagenderero asamatukabusiyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino ase omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwanirira bw'ekerugo ky'oburayi bw'ense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo magusi na nche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Ensoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia
umurobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasaye abwastura ko batukwigira ringana sobwagare nantari yayoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare kuba tukurwa ayankira rituko rye sabato rya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho muri ngaga n'abasomba banyasaye ntokoretere umurubiri bw'eleson seseni Karibu na indo mwanchu murigeli yatuendelea kwemanya mange aswe obotko bwabona sensemiga ya kabere ensengima ya chengereri tukoria ijumengi ya gose Good Friday abwa sabegeno be kanisa yege Katoliki wekera na senjere yo musalaba ase bono egetaseni gen soko TV kiabeke kambia se parish ya Ichuni magena sengera ogembo na tabaka buneko bwatia ekero ensengima yare gochengera ritukoria ijumengi ya gose Good Friday nigabegeni be kanisa Katoliki manokoroge gaseda sia kisi Banyarko bagusangererkana na kuire ibiserero 14 byo motori Yesu Kristo nyarakoba ukuira chinsa cya icyo moelyo bimatara chikonyorana na makweri aye Kaya gatano na gatatu Yesu umira na bakungu abanyagosa Abakristo abe kanisa Katoliki banyarko bagwesokia ase soko titonya ko tokobeka ekambi asikanisa aime agusi rikorra na kibarengo chengera litukeriga Eyemo aseyemo niga abakristo banyarako bakonyana kwimukia umusalaba kirabare ngo chengera ibisiro 14 kworokia buno motori Yesu Kristo nyarako bagochandika asbanyako bagotarakurwa ase chikanisa anagochiki ase missions parish abasbanyako bagosangererkana ase amasaba yo moelyo ekiraba kurigeria ogukwa kwae umutori Yesu Kristo gatatu gusaba muna bangi naba bateneta na Yesu aintu tutene namo nere batambe batomwa batamete bakaenda bakaibisa twaburirwe tunyareko twaro moyo muno yubwa bangi naba abalemereria asubu Kristo bwabo atari kobwa asukoro kyokwegena kwabo gukwana no musasiroti Father Geoffrey Nsare we kanisa ya St. Anne Ogembo niganyara koba ogotwerera ebiserero ebiga byenchera y'umusalaba Asama gorarent niyebwate mekubu 5 nomo mekubu 5 mebaga nasinse moisatu seme tangani ni gotokuri mono weitive na kuira na sama beranya sa yo chakira gurwa siri tukuriria Jumatano elibu wiki Jumamosi ya wiki ya gatatu ichakire wiki ya kane mbake wiki ya gatano ngotokorengere mono igoro gosemeria ne wiki ya gatano mbake wiki ya gatano mo twanga kurigerera igoro y'emechando ya Yesu Kristo ekigo kumya nigo twanyora nigo chibicha chirase kanisa ime na mono emesaraba iri korokia imani kanisa Katoliki nigo byatubire ebitamba nonyena altari nigo yanyarto koba gekwarurwa ebitamba igoro maragoba ekira bari go chengera gose sapa yo maros the last supper iri korokinga kegwanso nkiye kyari kurwe gwari tikeriga lya lero ekira ditwasomire misa ya last supper yarenge igoro Soul Thursday imiseri amargoba karayerire nigo tukaba umusaraba injire Stations of the Cross dotoka saltari tamba na kuyarusi woro komunyarusi yanganyi gochase ensema side chapel osiri
asogo sasi mekani we korokna umonguru iteso Kristo obwati rwon kera somoro gobori aliete ndagira akabwatwa agachake michanda yae igota yoro kurusu wetabana ko yatiga yaba open abo iga se mi sentagatifu togo somera saltari niye kwaru ikiagara bono kingwanso nkyo geokoru monguru iteso Kristo obwatirwe na lituko lya lero cyuma eyiga nturgo soma misa tagatifu icyaro ubusasiroti tiboyo Yesu Kristo nero bwato ubusasiroti bwonse ntuni goto gusanga so ubusasiroti bwaye ena lituko ntasome misa somwandonse maigayo kora amasabo yo mweri nigo bono abageni bonsi ipi banyare tukoba bagosoka na kugenda asinga cyabo ekero bono bachakire kwebanga asoko boka ko mutorito Yesu Kristo irachi komanyekana buna litukorie Pasaka elikari tukorie Jumapili asabange banyarwa bakwebanga eligo chengera okuboka kwayo mutorito Yesu Kristo baka litukoria ntomara goba kerato somi sevicil kerato ikire utukufu alibono tukubirani omogoko ne musasoko irana sekirisi twagendra bona elita misa kawaida kuripoti rexen kia unambia mogien Soko TV ko rugaiga a sedasi ya Kisii iritara Dominic Onderi Nyabuto Byamana Mose Kito Dominic Onderi aso kwarigania roboti urwo ase obwagara sensemo yenda bonchero likurwa nsemo ya Getai abago koro bonchero libwabo mbare ne pare nene ekurwa Kisii kero kaimi yo muchoke mbo niko bare no gwichana magayo kubeke mambia yo kuboka emambia rero na konyora amakarabati ayo bago tumeka kwambokera gutia sensemo yende ye para ase bago korera obonchero libwabo gatagwire gukwana ime ya kiombo niko batebiribu na tractor yemo niko yegukana chinsa ikomi cha mambia na gotagora amakarabati ayo abu ase bate Bruna ondetayo oyo onya ondetayo onya kubakwanira gose kuba enotisa yogo tabeka amakarabati ayo na gusaba banyare kweranirwa amakarabati ayo Unfortunately, tu abo kabono mandi nyama karabati nane ya chago tuko ya tagura ri amakarabati tobegete mata ase tokwegeria sabu tokomanya abatoma lakini tokoboria serikali na bari responsible so tagura amakarabati ya it's not good and pero monda vetire pase direchi asa amenyeko obwanto chomo tagore sengencho obwata authority nga enkene so toko bolia serikali yetu yake tuwa bonchoro ya baba atima ya itonere pero toko invest wabe karikaraati tuwabe ke biashara afu mwacha mwatu tagore ande sarana chao kera toko ira na magayo na kitawaka nsi tutabuatia stogo chinga itogo Omoseneta we county ya Nyamira Kongo Mogeri nigatebiruna nigero byaba governor gwikirana bosi bwe senator eri kweranira amabori igoro yobutumeki bw'ekibesa che county kago kona kurwase ward ya Gesimeme nsemo ye bunge ya Kitutu Masaba Mogeri nigamukiro mu governor Nyariba sikiri agoteba nigo botumeki bw'ekibesa borobobe asensemo ya magendero ye county ya Nyamira nigamukire ekipara chimbe nabo igo kinya gitari kitabwati amaryogo nigo boigo asabire obumokwenekiwa asegesa ku kyomugusi asokurwanirira egetange kya SGR ime ya Konge. Zakoba karanga mbiamono
asoko ngakera chikura chio senator na ende gasiri mwato thomete go Nairobi nero togendrete gukora no nyambari tubone kurigereria ngango tumia bari chibesa buya babeira bakongu otoko thomera chibesa buya chire ikire bachinyora buya lakini komarangeria ko erese gakia atumire wese na woni jinde goje county uyo tenga chivocha chikoli lakini amaliogo achete Nyamira umutienyo gatano mwaka uri timaite sinye kitari jeno njibwata maliogo njibwata bono go sinyunga onye chibesa ntu Nairobi bono unatwa itu gasi okonya komenda unabona mwaka na momenta chi milioni 400 400 million chibichekire 6 point something billion no ene paro koru matunwa oja matutoe junction no ene gali matori tingo singa kieweta lakini komorange Nairobi omobori ngakiotumia te chibesa ngaya koranga ne bitena yani kobori chibesa chanya mina ngachikotumeka gakie bine bitena mo wanje mwako yache tuwa mobori amaswali no ande oche tata itigo charende ta gocha tomera na matanga atwara mobori kosa inungara moromorande ngomoromorande wono ngakinga ata ta to kolere county yali kwanza ma ta ngatungideri kwanyaga kosa mori ko tenga mocho matenga maria bote nyagita ali tungideri okaraki ngaki ko ire mebere kerisho mwaka tungideri okaraki wono moganya monyanya gari 2027 wese moja gingiro nyage ko nyagita ekera osoko bondo tage tigadere ate maro si yete abantu menyete county ya Nyamira anari ko basaba gaki esenjera ya mabira ngora onde bwese mubwata nyombo tarabwate kura komoranje agende ekura ikiera manyete nga nimba sabe una na basabire kura ya na ende igora omwana okoro ku Dr. Fred Okengo Matiang'i na ate ni nedrogie ekrogie wono lende tutamobwate soma magoro korunka chikura chisa na chiko nyaro chimotwali igongo sabanga bwate kura boronge kotoko genda 2027 tonyole nga chikura ntobwate chisa na ende nkolere asoko basaba komoranje unege sokyo mugusi tobeamo ekero omonta korusiko otagete goje gotwara kia machaya gozo otagete gotokora kibiashara goze kiuchumi twezi toira neamo tokane kwa kaulimo mona na bono omoishimiwa president ya retired Uhuru Muigai Kenyatta igate wetenge gari omorero ekoru Nairobi igego chetene nararia ikonge eginda bangi nabo bugata avocado yabe ko ya dirimo onye ne chaya ite to chande to koira Mombasa twanye beko yage ono moroje gari go tenere naro etenene muroti etenene soti yego ikanyamira to manya tenga mwacha na mwanye rie mochiko nyigora ya tenene so gaki abumbuya kozo nomba bengo boli maite mwante mbuya ngota na kiki to wate yo mo president okoro William Ruto kurwase county ya Nyamira abune nchire yemo yokwiranire guchia senseme kwa mirere serikali omonogeri bwe serikali Isaac Mwaura nigo atukutera ali chinkwana cha baraiba United Alternative Government mwana senkwana yabo ngakibarenge county ya Kirinyaga sokotebe serikali ya Kenya kwanza tera ikirania mugendero Andonsi Meyense Mwaura senkwana ya ena bariki bamangana niga erere buna omurai gosemurai tayo oikiraniri ali omurai bwenso bono William Ruto ikiraniri nsi emiaka 3 nigo boigo aruro kubore guchia saba Kenya gosire serikali ya bono elio enyare gwekera chile chae. Tumeona viongozi kule Kirinyaga, viongozi ni wakutajika ambao wanaheshimika wakijaribu kukashifu hii serikali. Na kwa kisingizio kwamba ati wao ndio walikuwa wanajua kutawala vizuri, ati wao ndio walikuwa wanafaa kuunganisha Kenya. Lakini tukitapo kuangalia takwimu zetu kama serikali, wakati tumechukua kuyafanya hayajawahi kufanyika tangu uhuru. Hakuna rais yoyote ambaye amefanya hiyo kazi. Kwa mfano, wakati wa serikali ya awamu ya 4 iliyopita, nyumba zilizokuwa zimejengwa ni 8,000 za bei nafuu. Sasa hivi tumejenga zaidi ya nyumba ya maelfu, zaidi ya nyumba 1,300 za jengwa sasa hivi. Na tulikuwa tumesema nakisi
ipo katika nyumba 1250 kila mwaka, lakini angalau 50 zinapatikana kutokana na wawekezaji wa kibinafsi. Ukiangalia mambo ya uzalishaji, tumeongeza sana kipato kikubwa katika mimea mingi tofauti. Ukiangalia kama ni mpunga, ukiangalia hata bei ya kahawa na kadhalika. Ukiangalia zile barabara ambazo tunazijenga na tumeanza kuzijenga, tumezikwamua kilomita zaidi ya 8,000 ambazo zinaendelea kujengwa sasa hivi kwa zaidi ya shilingi bilioni 255. Na haya yote yalikuwa yamekwama. SGR tumeanza. Hii ya Mau Summit tumeanza. Ukiangalia kama ni shule zetu, tumeweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuzifadhili kwa njia ambayo inafaa. Hiyo transition ya JSS tumeajiri walimu zaidi ya 1,100. Kwa hivyo kiongozi gani huyu atakuja kusema kwamba eti utawala huu wa awamu ya 5 haufai kwa kisingizio kwamba wao ndio wanafaa kuunganisha nchi? Nafikiri hawa ni watu ambao bado wanaishi katika ile kasumba ya kwamba hao ndio bora. Tuwaambie wampatie Mheshimiwa Rais William Ruto nafasi aendelee kuongoza ili tuweze kufikia ile ruwaza yetu ya Singapore. Na itatendeka. Sasa hivi nimetoka kule Wajir. Wanapata stadium yao ya kwanza. Hizi ni zile stadium ambazo tulikuwa tumeahidi katika serikali ya Jubilee hatukuweza kuziafikia. Saa hii kila county ina stadium, hata kuna hii Talanta ambayo iko hapa. Tumeweza kulipa pesa ya AFCON. Kwa hivyo waketi chini waangalie, sio tu kuwagawanyisha Wakenya kwa misingi ya kikabila. Huo sio utaifa na huo sio uzalendo. Hiyo tungependa kusema. Na kama ni kuunganisha Wakenya na wanamtaja Mheshimiwa Raila Odinga, ndio tunasema kwamba aliweza kuungana na Mheshimiwa William Ruto kutengeneza serikali hii ya broad based. Wengine wanapenda kuitania kusema ya mapana na marefu. Hiyo serikali ndio hiyo tuko. Na ndio sisi tunasema tuko tutam. Kwa sababu tunajua kwamba Rais William Ruto kama anaweza kufanya mambo haya kwa miaka 3-4, je, akipatiwa awamu pengine ya pili, muhula wa pili kwa awamu ya 5, itakuwa ni jambo ambalo ni nzuri zaidi. Asese mwende bosibogo chengrari tuko ria madaraka erio rigokorekana etarikia yemo ya etarikia yemo mutinyo katano rimo kero mwaka ni gomo yego yo madaraka urakorekane kuri county ya Wajir imegetikia Wajir abwase amarigani agendere twikiraniwa korengana no murikyo monene bwe wizara y'oburende bwe Meremo no molo na bwe gomo gavana bwe county ya Wajir Ahmed Abdullahi ni gobwaga chibegetikia Wajir bogenderete kwigurwa chipara mono chiria chiafida obwaga chibegetigie chindege ekigenderete gokorerwa maunchirerio emeroberio ya magendero ya mache okubeka chinguru cy'umurero amuna yande amange asensemeyo. Why we are here is basically just to be able to assess the progress of preparations for this year's Madaraka Day, which will be hosted by the county of Wajir, and His Excellency the President will be presiding over the celebrations. So there are trying to focus on as part of getting ready for the celebrations. One is the venue where the Madaraka Day celebrations will be held, which is here at Wajir Stadium. If you look around, there is accelerated progress of works, currently at 28%. We expect that all this will be done and dusted and ready for celebrations by the second week of May of this year. Away from the stadium, there is the county commissioner's residence, which already is also under construction or development, and that is the luncheon for the guests and dignitaries that will attend the Madaraka Day celebrations. There are a number of other ancillary facilities, starting with the airport, Wajir International Airport, which requires a lot of upgrade, and already the contractor is on site. There's works that is currently going on the taxiway, the apron. We expect that the terminal building construction will begin sometimes within the month of April. This is just to also be able to separate the military side of the airport from the civilian side to support in the transport and movement of people in and out of Wajir, both local travel as well as regional or international travel. Number 3 is the works that needs to be done by the Ministry of Roads, specifically Kenya Urban Roads Authority. So we have a number of feeder roads coming in and out of this stadium, but also generally
within and without the town of Wajir. Besides that, there is the upgrade of the electricity supply, which has been a challenge in this county and generally in this region. So the team from the Ministry of Energy is already on ground, and we expect that by the time we have the celebrations, we would have completely or largely addressed the challenge of infrequent supply of power. Then the team from the Ministry of Water is also working together with the county government to make sure that we have adequate water supply for the residents of Wajir town. So overall, on behalf of the National Celebrations Committee, we are satisfied with the progress of works. We are satisfied with the preparations for this year's Madaraka Day celebrations. And I want to sincerely appreciate and commend the governor of Wajir, together with his staff, for the cooperation and the collaboration that we have had so far. And we will continue to work together as we prepare for the celebration. Bimano aso kubatia maya senchero yobekirano yense ya mukuru muchakano wekirabori na twekiro mwerio ase ensa eyegendera kubatia muroberio okubwati tumirane chinsa isatu chabaro tukenga kindairane na yande amangereterane Ishmael Mogere.